A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. Okay, now the mood go the till of that do yale chronology channel no la jo kisiki to kiro kisiye tak so do patele mahali ye hutala kela ta tak so hapo la ra mahala hali do wa channel la phetel la tin ya mo no kera ta le la jo anako ne kera ta la jo kisiki to no la jo kiti to phapo mu le ira ta chok to mo no la bwa ga tinya ti wadali America B2 spirit letter lo wada burger buster mipo hoopla do tomahoni keepla la le khabara ira a nuclear talo certain lo do di to le bwa ga tinya wada tu ni no le khabara li do phe kha wi lo ki no dni khore lo no wada ira ke ira de khe de ba kho kwa de na me aka kha America ta kha ba ni na ke phele ta kera ta wi lo ki ni awe kha wada Israel ni ajana khawara Israel ni ta su thodi ma de lo polo kho phana nya na khomyo Iran ni America kha da wa ke ke kha ka ba chwe dal Israel na da khawara khili me da khawara so ke ba mo no won kha lo ne yam ke tini nya ho di to pa tin ya mo ko Donald Trump cheta wa da ko ko ki do awem da la defense ako da awem da la foreign secretary foreign minister ako cheta ko to ra ba kha wa da le our daily struck whether Irabo lucky the Tevadala is our spectacular achievement mono coming our car whether tal blonye mi whether taman lo la de no nage tumo ga de pagna ra so ne bagna ko pa de la pagna ta pa no be chumo le chichene la ano ko ni ade medita la dono trote we khol ba no jite share mi le je de le je Okuda Iran mi ba mo tak so le bagna ko pa di ma pagti nya mo no awem le ta kero ta wi lo ki ni no ke pagte pa je da le ta ni ani la blo pe
America ခါတာနေခါဝရအပေါ်စားချက်လေတော့ဝဒဆိုလေ Donald Trump confirm ဝဒလီတော့ဖဲပကွေတာအနာရိဘနဲ့ pick kick စနေကေဒီကတူလောဝဒလီဘမ်လို့လေ lottery လီတော့ဘမ်လို့လေအဝရ Iran နဲ့တေဝရလေကမကာလကမကာဝရအပေါ်စားချက်လေနေဒီဘလစကောဝရ America နဲ့တခလူလာဝဲ America ကလေခါဘာနေလီမီယာအခုတတန်နေတော့အဝဲတေဝရလေAmerica mi pa hu pa ko wa le ya do Israel ta bu ju ni no ye ka kha wa America do America ka ba ti ba si ko wa le ti ba no blo ba wa ni lo no ko mi ko ba so ko si ko wa le to bu ba wa no blo ba ni lo no to me te ne sa ra ta li do mu ko no it just ta lo ba mu ko le Israel de it just ta lo de mi no sa wi di ba America de willy no ta manually Israel de willy manually de le Iran ko no di po sa ro le so di loဘာလို့လဲခေနေဘတ်တခါရည်တမချဘာနော်တိတူဝီဒီဝေးစီရနော်တော့ဖက်နေဒေါနယ်ထရတဲဝရအီရန်လေဝီလီရှယ်လီနော်တလို့ချုံမလကဘာမကရနော်ချေပါမဝီရဖေဖေနေလောဒီပါစားလေကြောက်တဲ့အီရန်တို့လည်းချုံမရတော်လက်တိတ်တက်ရှိတယ်တော်လည်းညာတမီပါအဲပတဲ့လာရက်ဆော့တဘိုနေအကိုညာဒီပကကနာလေခဲကဥဒဘိုကတဲ့ဘာခနဲ့ခါဝီလော့ခိနေအဝရတမနုမာအတလေနော်အဝဲပကတဲ့လောသာတခါနေလောစင်ဝဇာဒိုနေလေခါဘိုဘာရခါဘိုနေပကနာနေအမေရိကခါလောအကြလောကလဆာလောမြDonald Trump hila taglu khawada che phoko ni demi wada ani wada awada authorization no ta suta ko hela wada taglu hela wada le awada congress bani lo nar persi ko ba do America ata suta so do ni no sibe ta Donald awada ko awada perpra no do perpra no so ko moli basa na ke demi wada so ko kale ba do ba ka le ta du ta ya ne ka dum da le ka kham da le ta chete ni ko ba he ko plo wada congress ma do ma wada tin ni lo basa na ke le tru do ke ke le ego no awe ego te wada kinui zapte ne kinui do wa kisa sa sa awe kha wada li ni lo no ko dan do awe kike ne zapte ne pyasana le le lo no le ha ko kla le mid east le America ko bu ne ke de pu le ila ta no republic to no di ne thi wada le ba la ri lo no ko le do to kha wada Iran ne me kwa ka pa na me du da ka ba kha lo do chumu da le kha du da ne wili de me ba mo ko de ai ne po sa ra da lo atu wili ba na ke he di de bu myo di ba me ke kwa da ke jigna kana ta so lo du awe ki kwa dagi le kike ni di to le pa Donald Trump sa ra wa ta kha khai hodini atamina cha pyasana lo ira ba mo no awe atamina cha pyasana ke ga di jite te mu ko te jite te wa da le pa le athi da le no sa ba mo no jite ke le awe currently tu ko se ta hu ta ke ile awe Donald Trump kha lo ata do ira ke ni atami wa da awe pyasana lo da re ba mo no ko ta le Israel ni twin ni hu wa da America la mi beten mo no Israel ne khomya dupil wa Israel ne tak so pa pa da chu me ya tor chi lo aklukli wasa ata lo la ka ba kha phu pha wa da Iran ne ho no ka ba have to do something no ho ne do pamile kwa le no sa kho pa de abala mo no wasa le mi ki kwa le ta thi kya de America thi pu ko pu ko mlo to no le te wa da la kama era tore la koko kera within vo weda ne timila attack du ora na ta du ta ya ba mo la America ne ta ble ba ni ta du ta ya le du ta pele le nya me ya le du le Middle East le du le Afghanistan le du le Vienna du ta me ki so ta la la ke me du ta ba ni le chi ta ni le chi ne America su pusi la ko la ko ho ne pa ya pa di ba pho la asi ti de pha ne ho de ba mo pa ba chwe me ne ble li mo no ho no pa ti bu ko ko ne mu la se ko wa la ko ne tu de ma wa ta du de mimi wada le America pyatana lo du da mar ba ba ni kan no option one ka ba du lo asa na ke ke adu de so de ne no wada Donald Trump na ke de bata we pa se ko do le kumle pu do oche no ba ho na ni phi da ma da ne ba ena u ba ena u lo do awe tro de ma wada ti so le ata su da ma o wada so do pe tu do me ata po ata che de ti nya ma wada willy ke ra ta li no ke le awe ke ra ta u lo ki so de mo no le wada sine me le congress me ne no de awada komya batte alo da le tro attach te kha de he bring na America ahona be mi bete lo ne ke de post ara ta di to ke I do awadi to le Donald Trump willy shelly na ka ba ma da peace lo ka ba sign lo no do awada Iramic no kre mi plida ju no kre de ba se ke sel mi da ko wi da pen lo do Iramic ko no kre mi de plida ba da to wi ba no ahone pa le adi apo ke wada military America su ti pa ne get ready bali ne ka ba le du da Middle East mo no awad mi te wi ba da nyo di to le Donald Trump cho nya wa da ba do mi ma ta di to le Iran cho nya wa da Russia ကြော်ညာဝရခေခေနေနော်အခုတတနေမိမတတိမတဖိုးလက်ကဲသူလေနေ already ပတ်ချတာကဘာနော်တေဝရယေဆုညမျိုးအဆဖ်ဝရ military နေဖာယီခေခေလီနော်အဆဖ်ဝရတာကရဘဆနာကေတမီတဒူတရအဒိုမူလိုလိုဒီပါနေအော်တော့ပတေဝလေမီလေအော်လောလာလေ
le weda military base polo le pale cholo pa la to le mata du ba no me pa to le ba ma weda ta du blo de mile all ba no ako da na blo ko ke ke le chika ke ke le khupla pla de ke le phe bo pa tinya ba ako na da america tipo ko phone de sa pa te ne mo no awe te mu la weda le america de ba ma show ta le ta du le ba awe te ne ke blade of blade la weda le awe where they lose whether family members it depend on no dollar class muslim no muslim le avo whether Donald Trump October kito kisilu ni mo no you do na te glu no ta khai ake whether ye hi pa kha mo ba mo ko le ye ti de le ye me ka be ho de ake whether le vision mo no le kwata ji lo de me kwata le bu ja de ye kwata plan ba Stand with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world. And I think this man can make that happen. This We man okay no pa muslim le avo wera pa muslim le avo wera Donald Trump na with the tamula wera kiti don na wera Donald Trump do theta Donald Trump no do mi wera mail on la ma wera thing no do this man ma wera li ke no do ki te le pa muslim vo wera Donald Trump ni couple da le Donald Trump wera le no more wa mo no ta da ye to le ba mi de is le ka ma wera ya na phele pya na ta du le ta du ka ma wera mi ya do furniture to ba weda le Hamas Israel di lo da mi Hezbollah mi Houthis rentia o do ka ma weda kititi ne do ka ma wisi ko da ta di le Russia da Ukraine ako da ne do awena o weda le Donald Trump la weti di ne pa ko no Donald Trump ni gra me de put cha ba le musli o de do awen le lo kite ne da pa hi weda tan na su Donald Trump on le theda this mail no ka ma ke do lu tho weda ni lo do ma weda li kiki no mo wa no nyu wa tinya ba tinya le ba mo noอันนี้ค่ะบล็อกเนี่ยเอาไว้ได้แกไปกันเลยว่าได้เลยเอาไว้ได้คือสอนเลยอยู่กันดูเนี่ยตัวจ้าก่อนพี่เนาะแกที่ต่อไปเนี่ยเจอกันมีเจอกันมีเอาไว้ intelligence เดี๋ยวได้เลยถ้าอุกกาตัวโอ้เราที่เราเชื่ออิหร่านเนี่ยคินุยาไม่แต่ละก็ที่เขาได้นิวเคลียร์เพลชินี่จะมันนี่เว้ยบ้าตัวโอ้ได้เราถ้าอุกกาตัววิธีตัวเราที่เราเชื่อบ้าเนาะแต่ว่าได้วินิเป็นเราว่าทูสิแกบ้านมั้งเนาะแต่ว่าได้วิเป็นในบล็อกเนี่ยโดนถูกกับสู้แล้วนะว่าแต่ว่าบุรุษบ้ากี่แต่ว่ามีคนโดนถูกแต่ว่าได้เนี่ยเนาะตอนที่เนี่ยตัวไอด้วยได้ที่เนี่ยว่าได้ไอได้เลยว่าหนูเราลักจ้าว่าที่เนี่ยเชื่อว่านิวเคลียร์เนี่ยเลยดูลักจ้าเรามั้งเนาะว่าที่นี่สิ่งก็ได้ละปัตตาลอุ่นเด็ดคินุยาตลาดเนี่ยเดี๋ยวว่านิวเคลียร์คุตาคิดเพลทชิกิชิเนี่ยที่ชี้เพลทเดี๋ยวตอนเราที่เนี่ยที่สุดก็ตัวว่าเดี๋ยวดีเลยเราที่แค่เนี่ยเอาไว้ได้อเมริกาข่าวไว้ได้ลินี่เนาะเอาไว้เลยตามมาซะเนาะแล้วเพลเอาก็ไว้ได้ operation midnight hammer เนาะแต่ละ hammer เนี่ยดูเนาะดูအခုတည်းကနေတော့အဝဲအကောနေဝဒတက်လက်ခါဝဒအီရန်မီဒဘလညလာ operation midnight hammer နေအဝဲလက်ခါဝဒလက်မနာခေါ်နော် hammer တက်လက် hammer တင်ရမရပဘတ်ဒိုကလော်ရာဒိုလာဒိုတီလောဝဒအီရခုတခီကြတယ်မျိုးနော်ဒေါ်လာအဝဲတေဝဒချေဖေဖေအဒနေလပကတဲ့မှာလပါတေလဲ general သူခိုလအဝဲဟီမူဒါလဲin charge လဲလက်ခါဝဒအလက်ခါဝဒယေအီရန်ဘလညအဒနေရှက်ပြဝဒလဲအနောက်ကြမနော်တော့ဒီနေ့ဝရတာကိုဘီအဘခလာ operation mina hamala khabada iran he no awate suwara wete jale tele ponyo jale komyo ama awada ama ple wada ira khunu mo no ama ple wada ira khunu ke akabo yuteter phwe ni no play you lo wada play amagda wada ira ame jen mo no play you lo wada ko boter phwe ni le you lo ta lo gar pa no le ho super pacific pole noဒီကလည်းအီရန်နဲ့အသာကလေးပေါတာall in the b2 state လေယူတာလေလောနော်ပါစားနာကလကဘောယူတဖွေယူခေါ်ဝရကဘောယူဖွေယူရလေ clear ကဘောနေနော်ကဘောယူလေက head tech ဝရကဘောယူခုဘေးလာ head tech ဝရ nuclear facility သတ်တော်နေဟေခေါ်ဝရတော့တော်လဝရ bug bust နေခုဖလခမရတဘေဖလမနော်ခုဘေတခုဖလမနေခု
be the who plan it talo le akoweda for do ni lo talo le akoweda for do nuclear facility le awe Israel mwada America hack jolo jo mi pon mo no anoko ne me ta ke destroy di to le ne te weda spectacular our attack achievement de ba plan la weda the blonde a play chi ko boy you be at least a play chi mo no porque na je du but the secret ba wa te tu ba wa sit ko ba la te tha we we mnu mata mo no su ba wa ke ke la le kha ba weda ira ini lo do the play de meter du pha na li mya a kilo de ka la da kho tho lo te di ba mo ne be ke kwa le satellite ke ko bo wa ke du ne ti mo no awada ta lo le b2 state ka le to lo weda broker buster ni the planet the chu who plan apu hokona apu weda hu chu phale ji de me i ba no phale ji a kho tra na te weda le we wili ni lo no awe phe ni de ka ri ba no awe le pe te le America su weda akhono le khom yo te to ne awe maple weda magda weda Iran me ple lo da ka bo yu le yu de da no brother le ki kha ne na ka bo yu ne le kha su for do ne lo ane ne su weda burger buster khu ple no le b2 state ne ki khu be do phe I awe te ka ri ba ne no yo ko du ne ha kho de be la awe ke peke malatin la ta lo ta kle ti phai de je pho awe awara tiara na ora pe wi ko do poko da le for do burger buster bol lo te na lo ne phe lo ne na tha do awara isfaha no ta go se to le awara america le khara pasada na ki ne ta so te weda je mo no ta se to lo di ne ke wada nuclear facility la na iran ma wada ta mdele ta pwe weda nuclear uranium ha me ta munu da te phan mo no aw pa se idi phan ma ra lok le ti phan ne tana ki do le burger buster khu phan ne lo ba weda le for do ta to yi me le awe plata weda le summary ko boti la ne keep le poko weda tomahawk mo no tomahawk ne ake weda klu pha do ba kha weda le ko boti la weda le pole ne do kha tho weda su na tha de phle no isfaha de phle ne lo no awan ne ho de le je kwa ta ka so ho de te weda che ne khom yo burger buster khu phle ne lo te ra phe ta to yi me le ki phle ho ne awe ba weda do tomahawk ta kha phle la kha da weda su ko boti la summary ne lo awe I le de ni nya I pa te ne lo ta le ke me america khali no kha weda li do kha wi lo ki ne munu ke le de bi ti lo ta le ta so ke ku do bo no mong da lo ze ke di de america da jo nya lo ta ma ne li do me la ira de te weda le de ma weda de me ta ma ne ri ba ata wi de ba po sa ro sa di lo do awa ke hedi ke hedi do ke I te weda le america jo nya lo weda le ha go le chop lo li ni te weda de me ba no bam ne ho le te weda nuclear project ke se le de ata di do awe ta ha go di to le america te weda to ba alo te ba weda phe kle khu thok di da no me te le ta pho ko te che de mwe ta hu ga go no da the a pho ko ni lo no te me weda tu lo le aka ma ha go da project le pa ma si le ba me ma no pa ke se le weda di ni lo no chemistry ko ne awe ira a foreign minister no abash ga ne ke le ti lo ta do russia no ke le ti lo ta do russia ko na me ke te ram nu le pa ke te ta le ke ku weda pre de che pho do le te weda di no ira te weda le ke se le do pe ne pe te ma le pa se e mo no ma le a se e le ira pa se e la kwa thwe ra ba kha le nuclear ta phi da ma si pha ne no te weda le te me ta le ka ma ha go weda ira ata pa sa le ke ptu weda nuclear ata phi ta ma si pha ba no no ate le nuclear weapons ba mo la ke ne iran na awe ke chat te weda le thobu ni sa ma weda the me energy am nu amata no research ke ti ke to uta si pha mo no na ke do le tat le ma nyu ti we ti pha yo de ke se le weda di do te khom yo te ptu ba mo no te ma ha go weda ba no do ane ni te weda chei ri ji ke le khu ta ri kha le khep pa kha le o ple ko di mi ta khai ko me bia lo mi phele ye khep pa kha da ko kha lo du me le o ple ti le ba kwa le de pla le okay le khai mo no su ti le ai
the me the plan the me ba the ba be la be the chile clear be the butter block clear be the clear block the butter be clear block butter be chalo okay little bit no and see what I know ju kido ye we ta khai de he wada le Iran kho pa mo no Iran foreign minister de wada le kemiche ne kle thi lo ta de Russia mo no kama nu ma tele tu tiya ba ta kini we te wada le follow with the president Donald Trump statement le ba kha da US Air Force no kama we te thwe wada kile ba kha le America as to wada statement mi ge te la wada mi ge ba kha da le Iran nuclear on Sunday wada tiara sign mo ha wa le choli to no mi le ba no ko ta ne do phe phe I ne awati te wada le te me di ne to ba bam nu ko le na te wada le ne me pha wada pe pe ne lo ko le pre am ne me pha pe ne awe te wada le spectacular military success le at me ba mo te wada le to cludi le awe to cludi wada le awara America ne ke le kha wada Ira a nuclear law ti de phai ba ne ate chu ba je du ta le mi ya ina da cho do kinui တော့လော့အတဲချိုဝဲဒါတော့တခါတည်းဝဲပါအဖမှုနေဤရတော်ရဝတိကြည့်ကြော်ဝရပကတဲ့လေအနျူကလ িয়ার တပ်ဖတ်လီယာမေအယူရီနီယာဟာအဝဲ Irish မေဟာကလန်မနော်ကြည့်ကြော်ဝရလေကြောလေပါဝဒတလလကတော်လီဒါဝဲဘမ်ခုလေတလအဝဲနဟူဝဲဒါလေအမေရိကတဲအော် threat ချော်လေနမီတဆိုင်မနေယကဘုံနာမေယာခုတလဝဲနဟူဝဲလီနေဝတိကြည့်ကြော်ဝရတာလေရီဒိုတိဖလာအိုဝဲဒါလေနျူကလ িয়ার လောတိဖတ်နေလေကြောလီတော်မြလေပါဝဲဖလေဒီပတိရစစ်ကောဝရတက်ဆော့တေဖလာပါအခုတော့ခေါ်လို့လာကြည့်ကြော်ရပူဖာရီလီအခုတော့အဲ့ဒါတေဝဒါလေခိခဲနေယဝဒါအမေရိကန်လေခါဝဒါfor do ame nuclear facility တလို့တိဖာနေကိနေခမလေခါဝဒါတာလအဘာလတလရီဒိုဘာတိဖာမနော်တလပတာအိုနိုဒီလေပဂျူဘူးတော့ပကစေမာရဆုမညာတင်းနေလောနော်တော့ဖေဖေပတေဝဒါဒီတီလတာဂောဝဒါဒီတလအဝဒါ spectacular military success တီတလအဝဒါ USA statement America Donald Trump တေဝဒါအစုဘာနေအဝဒါတီနေအဝဒါတောက်ကိုသီဒီလေနေဒီနေ့ရိုက်စစ်ကော IAEA နော် IAEA တကရောလာကွတ်ထွေရာ nuclear တိဖာနေတော့လေချေကွာဝဒါဝီလီnuclear တလောလဘာတာ attack ကလ America သတ်တော်နေအဝတိလေချေကွာဝဒါလေတိဝဒါလေအဝဒါ nuclear အသဟော uranium အသဟောတိဖာနေဟာရဝဒါတော့ brother နော်တလူနော်ပူပါဒါတဘတ်ဒိုဘတ်တိစစ်ကောဘာနေလောအဲ့ခေါမျောမာသာချေလေတမှုကိုတေတူချက်ကေတုံချတော့ကေဘက်တီနိုဖာကေနေလောနော်အလောကေလေကျလဟလေခါမေရဲ့တော့တဲမနော်အမေရိကန်ခါလီဘလနေခါဒီတော့လေသူဝီတော့ဟာရမတီနော်လောပေါ်ရတော့ဖလကကျနေနော်ခါတီလေယူရီနီယာတော့အဝဒါလေနျူကလ িয়ার တော့မစ်စာအားတော့မိကစားပါကစီးတော့ကလကကျနေမေယာကျနေတဲ့တမီးကြီးပါဘတဲ့ခတ်တော့ခါကွဲဒီတော့လေခဘမီရတဲ့ကျနေမျိုးလေတပေးကြီးပါမနော်မာလီဘလမာကွာလကစုကလတလာတော့အကြနော်အဝမာရတာခါတော့တော်ဒီစီရနေတော့မစ်တူလယူရီနီယာအဝဲuranium nuclear တူမီတာဟာရဘာနေစီတနေတော့အတလေတူဝဲတယ်တာလောဝဲနေဒီပါဦးလို့တပ်ပူဖိုင်ကြီးပါခလဲလောချောတာဖော်ဒိုမနော်ဒီတော့တဲ့နေအမေခေါ်ချီဘကဘတ်စတာတဲ့ဖလန်ကလောတဲ့တူဖဲအမေခူချီဟိုအိုတဲ့ခီချီတဲ့တူပါဟိုတဲ့နဘခတ်ထွဲခီလေခီပလက်ဖလက်ရဖလက်မီတဲ့နေမနော်တူလာလကရီဂူလာတူလာလမေခေါ်ချီကလေဟာကိုတူလာတခုမေးကြမနော်လက်ကီပူနေကျနေဟောတဲ့မေးကြပါမာဝတ်တဖလက်ခူဖလက်မေးရမေးတဲ့ခူဖလက်တာတလောခုဖလတော့ကဘောယူခုပြတဲ့ခုချူလာခုနေတချူဒီတော်လဲအလဲဒီတော်လဲပလဲလူကွဲလာမမတဲ့မနော်တော့အကြတဲ့ဂျော်နယ်လာဝဲတဲ့လပီလဖုံဘာစနေမီကီကွာကလေးတက်ဆော့ကပါဖလာဝဲတဲ့ပတော်လပီရဲ့တင်တို့ဘာတော့အီရန်နေဒီမေဟာကောပတ်တဲ့ဒီတော်လဲအမေရိကတဲ့ဆက်စစ်လီနော်အဝတ်တဲ့နေကလေးလေနေလေပါခုတဲ့ approach နဲ့ဟာလောလေတူရလေနေဒီနော်ချီကြော်တာနေဒီအခုနေ OD မနုဒါသိညာပါနော်အခုနေတော့ပကကွာခဲနေအတမီတလဲဝီဒီပါအပေါ်ဆာဟာတာဒီလောခုနတော့ဒီတလဲဒေါ်နယ်ထရတေဝရတူနေနော်ဝဒမဝီကပတိကဆဲလန်မီယောမတဆဲလန်မီယနေကဲဟဲဒီမနော်အခုနတော့မီမဝီဆဲလန်မီပဲအဝေးရဖဲနော်အီရန်တဝဲနိုနော်
yeba ta he ete yeba ta he khaya you to lo AC ti ba mo no o delay je khale di lo akho le baba o ko kwa di mo ko de no stay tuned ko kwa thwe ra ta so di bukti za le khik u bo bukti wa khik ile ke kha we lo ki le manu ma sa le phele pa ma ne zamya mo no ke ta so di chumo le ke update da awara every hour every minute ne ba kwa mi ke le balan le kwa de di sa ne le kwa ta so de ne happy lo do yu lo mo no sa na ke ya di sa yi te nyi de tini update or yitewala tini go de lo mo no awara ne bukti lo ta he ko na mo ko na ta di lo